Украина теслим olmayacak. Rusya Ukraynaga qarşı jenkleshken 18 kun içinde Ukrayna askerleri 13 binge yaqin Rus arbiyini öldürdü. Bu da Rusya iki Çeçen jenkinde gayip etken arbilerinin sayısına göre daha büyük miqdardır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy bildirdi. Devlet yol başçısı Rusya'nın daha birçok askeri ve texnikası olganını anlaymiz. Ama biz de Ukrayna'nı kurçalamağa devam edecekmiz deb qayd etdi. Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у 2 годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути. Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам українців, але ми переможемо, і це 100%. 35 arbiylik oldu, yaralangan 134 kişi hastahanege düştü. Bu Lvov vilayetindeki Halkara Barıştırıcılık ve Tehlikesizlik Merkezi'nin işgalciler tarafından raketanın hücum etilmesinin akıbetleridir. Bunu yerli harbiy gраждан memuriyetinde bildirdiler. Malum olgаны gibi Saratov'tan uçup ketken Rus strategik uçakları Karadeniz akvatoriyasında bulunup 30 raketani uçurdu. Düşman hava hücumuna karşı Ukrayna müdafaa sistemi raketalarının çoğusunu urup düşürdü. Prezident ofisi yolbaşçısının mesleğatçısı aytkanına göre işgalciler böyle etip gece Ukrayna harbileri düşmanını hücum etkenine karşılık gösterdi. Rus ordusunun birçok harbiyi Kherson vilayetinde helak oldu. İşgalciler Donbass'ını öz nezareti altına almağa tırışa. Ama Alexey Arestovich qayd etkenine göre Ukrayna komandalığı Donbass'taki vaziyetini nezaret etmekte. Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київщина. Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений. І зараз здійснює заходи до перегрупування, підтягування сил і активних бойових дій в теперішній час не проводить. Наші війська наносили нічні удари по противнику, артилерійський, авіаційний. Rusya temsilcilari muzokaralar vaqtida bir şeyni talab etmey, tekliflerimizni ise diqqatli dinley. Bunu prezident ofisi yol başçısının mesleğatçısı Mikhailo Podolyak bildirdi. Ukrayna o'z talablaridan vaz kechmez deb qayd etdi. Podolyak aytganına göre şimdi Rusya temsilcilarining muzokaralar video vasitasidan kechirilmoqda. Bunun uchun maxsus ish gruppalari tashkil etilgan. Ви маєте зрозуміти головне. Росія набагато більш адекватно зараз приймає навколишній світ і набагато більш чутливо відноситься до тієї, скажімо, позиції України, яка доведена на полях боїв і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, вони стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і таке інше. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія вже це розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні. İşgalciler memuriyeti teşkil etilmesi boşana oldu. Melitopolda işgalcilerinin işbirlik yapmağa ret etkeni için hırsızlangan. Şehir yol başçısı Ivan Fedorov yerine mer vazifesini icra etken işgalcilerinin işbirlikçi peyda oldu. Bu oppozisyonный blok fraksiyasından şehir şurasının deputatı Galina Danilchenko. O mer azat etilmesini talap etken Melitopol sakinlerini işgalcilerini kabul etmege çağırdı. Cevap olarak şehir deputatlары Baş prokuraturaga müracaat etip, Danilchenko ve o temsil etken fırkaga karşı jinoiy dava başlatmaga çağırdılar. Prokuraturada qayd etkenlerine göre deputat hainlikte sheklenib aldı. Hainlerini o'z müracaatında prezident de angab geçti. Хочу сказати деяким діячам і деяким діячкам, яким не вистачило гідливості відмовити від розмов з окупантами. Хочу сказати, якщо хтось з них раптом
спокусився на пропозиції від цих окупантів, ви підписуєте собі вирок. Вирок. Піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати. Херсон халық Cumhuriyetini тешкіл етмеге интилув оғырсызлыққа ұғырады. Херсон сакинлері есе işgalcilerге қаршылық көстермекте. Вақтынша işgal етілген шерде işgalciler мемориятына илян етіп, оны Херсон халық Cumhuriyeti деп адlandырмаға умут еткен рус истилячылары ерлі депутатларға телефон етті, ама ичкімсе işgalciler акимиетінен işbirlik yapmaға istемеді. Санки дерсін халық işgalcilerini дестеклегенні көстермек үшін руслар ерден Қартанаве қартбабаларына алып келді ве бірқач коммунистик байрақларына қойды. Сақты митинг ярым саат içinde бітті. Оның iştirakçileri ise рус юк машиналарына миніп кетті. Херсон сакинлері ise çok binlik митингнен cevap берді. Бинглерже Херсон сакинлері Украин байрақларынан шер соқақларына толдырған işgalcilerinin арбилері ве техникасы янынан кечті. Сакинлері слава Украине, рус аскерлері фашист ве işgalci. İşgalcilerini ise кубре деп адlandырдылар. Cevap olarak işgalciler ateş açtı. Ama sakinlerini олар қорқытып оламады. Уходи! Уходи! Что ты можешь? Херсон халық Cumhuriyeti илян етме интилуына Херсон сакинлерінің қаршылығы тоқтатты. Херсон вилаятынан мемориеті невбеттен тыш сессиясында Херсонда ичбір сақты референдумлар олмай жағыны Херсон есе Украина олғанны білдіріп қарар шығарды. Рус истилячылары тарафындан вақтынша işgal етілген Бердянск бүгін бөлек орны Бинглерже инсан наразылық нумайышларына шықты. Ерлі сакинлер олар işgalге қаршы шыққанын айтып, Бердянск бұл Украина деп құшыра. Бердянск – Украина! Бердянск – Украина! Украинанен женке қаршылық көстеріп акцияларына шыққан yüzlerce Русия сакины тұтылды. Бұны ОВД инфо ұқық қорчалай желейқасы білдірді. Полис қадимлері яңғыратқычылар вастасынен инсанлар акимиетнен келішмеген нумайыш зонасында бұлына дептен белейді. Амын қадимлері женке йоқ язысынен урбаны кеген. Украина ақлысын шәрінен плакатларына тұтқан, наразыжыларына алғышлаған ве әр вақыт көне шолсын еріні ижра еткен инсанларыны тұтмақты. Қазанда есе қадын рус аскерлері Украинада ағасының қызыны өлдіргенін айтқаны үшін тұтылды. Граждане, не нарушаем общественный